Sa 3 seconds, tingnan ninyo. Iter mo point guard. Basta lalo yung bola, iter yung point guard yung tampol. Point guard, point guard. Isit mo na eh. Pagloy labat. Nasingger kayo din sasama, nasingger kayo din. Ak kayo man. Di sumlaman, sumula. Nunung mo na eh. Point guard. Nunung mo na eh, nunung mo. No, aka posisyonari kayo, mamsam mula yun. Alam. Point guard, oh. Nunung mo na eh. Spot! Alam. Manapay kilaban, man-screen kayo kalaban. Ano nyo? Tipos la. Box out! Isit mo ningit, tingnan mo. Alam to. Isit mo na, nuno mo. Kaya, nakaposisyon lara. Balik! Paglay! Balik mo, ado. Batiklah. Point guard, amo pipilitan. Dili sumla. Ano alanganin, labas. Kayo manabay. Sabayo lagi yung papalubon. Paglay ka. Zero. Akagawa kila? Ang gapunin akabidyo kayo. Kasyo kila? Talara mo na. Kayo manabay. Posisyon niya tampol.
Balik. Mano, alanganin, balik, ipail mo. It four. It four. Atan, basta yun, kasaba yun lang, okay yun. Batik lang, alam mo to. Pagli ka mang set. Kamang po pasad paglay, point guard jalanang. Sit mo. Nuno muna eh. Box out. Napupulyan na yung box out. Hindi na 3 seconds ka na. Agbo man na yun. Naliwa man. Paano na? Oh! Ikasin mo labas, ilabas. Point guard, at point guard mo iturnok yun. Oh, di ba? Baksil. Isali yun, ipaksot, ibalog. Batik-batik kayo. Box out. Nino mo ni, ano, kakinara sa mo. Iskort. Basil ka. Nung bulay yo. Set mo. Oh, di ba? Position. Box out. Labas mo. Tuwan. I-box out mo ngayon. Bola niya. Ngalam, atapik mo. Manalabas kay bola. Pala. Ang gawin, box out yo. Ang gawin, box out yo. Box out mo ngayon.
Akay marabay ngayon. Labas kita sa, labas kita sa. Alam daw. Lob ka, lob ka, lob, 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 lob. Yung nangi kalaban, anis singasaman. Kinapulyanan nyo. Paglay ka, paglay! Diyan ka paglay! Oh. Alam, alam! Kulan! Iskilin na nyo sakay! Batik ka tapulo, singa sa atin, batik, batik. Point guard, labas ka, labas ka. Point guard, tira mo point guard. Dalam, dalam, dalam. Dalam. Ispa, basta ang 3 points mo lang tampol. Paglay, batik aja paglin eh. Nung mo di kay Bam. Ni mana? Counted, counted, counted. Position, position. Spot. Oh, screen lang ew. Labas, labas. Do, labas ka do. Do, labas ka. Agda ka na nung kasi, wala ka loob eh. Spot. Labas. Alam do, alam ado. Ado. Oh, loob ka dyan, Ariel. Nababalang kayo posisyon nyo, nababalang kayo. Nababalang kayo. Bagsaw nyo, ibagsaw nyo. Basel, kawig ikawanan. Point guard. Do, gala aja. Position. Baksaw yun, ibalag. Batik, posisyon niya tampol. Position. Nung muna, screen. Spot.
Gloy. Bati ka lang di Maria, lod yun. Talura kayo. Alam yun, nino alanganin, tulungan nyo yung point guard, yung mga libula. Posisyon na tapaul, agyo kayo, kaya posisyon na tapaul. 3 points. Stepping. Dalam. Oh, di ba? Okay, sayang. Aramo supasa. Tulungan nyo na eh. Napabisikis kayo tan. Talo kayo na eh. Talura kayo. Box out. Oh, isinabat. Point guard. Ulit tayo lah. Sige pa, ulit pa. Box out. Buyo. Tan, pagloy. Tan. Isit mo na eh. Do, isut mo lang. Asisinger ka lang, isut mo lang. Isut mo laman. Asisinger ka lang ring. Pigor ya ba, sarasar gulatan. Basta may imbang pa si kayo. Good. Ninyuwik yun. Position. Box out. Umambas na siya, kailangan baksak yo. Sige pa. Diliso. Teamwork. Ang kapit dalam. Oh, di ba? Maksilas eh. Bali-bali ko mo man. Bali-bali man. Di malan eh. Point guard. Bak nila to. Pinirte. Bali-bali man to ah. Nasaan ka lah? Kala makabatik? Batiklah. Ipawil mo. Point guard.
Oh, position. Sabak yulan mukun. Paglay. Posisyon na tapol. Agira lagri, naipasa ta. Agbusa sa batunan, aga makadrive man. Alam do. Paglay ka. Posisyon. Perdi kayo. Posisyon. Box out. Oh. Labas. Aru, kagata aru. Ini may pass break ato, Point guard meter. Alam do. Sayang, bali-bali ko man, di ba? Bali-bali di man sikat ko man. Point guard, tara mo. Lakad di ba paglay? Paglay ka, tapabalag ka. Batik-batik ka tan. Oh. Box out! Oh! Kabog. Sarag unitan, anggap mo yung score. Balik ka lang, posisyon niya tampol. Oh. Ang gawin, baksak yung baksak ka ngayon, baksak kayo. No imbag sa udang imbag sa Ariel, si kay man ribaw niya bula. Pagloy, isit mo na Nababalang kayo. Oh, di ba? Ingew. Marga mampu muna pasa. Arama supasa. Balik. Sit mo. Batik. Pass break. Position. Pagloy. Pawil ka di maglig.
Batik ne, wala pass break. Nung yun lang sa pass break. Ka makabatik, ngapibatik ka mo. Oh, day, oh. Box out, box out, box out. Nung lumipoy mo siya kay Salim. Balik, position. Oh. Do, nuwa mang kalapag rito. Nga pinapas isu mula. Nuwat ang kalapag si singgeraman eh. Posisyon, basta posisyon. Ah, posisyon lah. Bola, bola, nih bola, bola. Ah, ano mo, posisyon. Posisyon. Box out. Box out. Galaw-galaw ka, matari na lang, galaw-galaw ka. Baling nyo, wala ang kapis patter na mo ta. Baling ang kapo ha. Oh, ulit, ulit, ulit. Dikit. Up, up, baba naman eh. Nung mo, paglay ka. Isit mo na nung mo na, isit mo na dudubol timanda ka. At asunod kanyo.
Nan, di man ka loob, di man ka loob. Agkat ulala, ditang ka. Tabalbalog sa naman mo. Agkat yung lalapaway. Mambagsak at katan. Basta mo itutulak. Nepas break. Termo, di man ka dalam, di man ka amusa sa mayuntan. Itang kalanang na dalam, tababak sa lamang mo. Bati ka na 3 seconds ka, na 3 seconds ka. Di man ka dalam. Box out! Ah, nay, tayo pagloy. Sino sama, no? Pasayo. Ikasilyo labas pasayo. Posisyon ng tampol. Kayo tikyan na kayo, matataya kayo. Box. Nantitipong kiti manay. Ikasilip pa sa'yo. At anak, kung gagalaw. Alam, ay, inedyan yun! Point guard, pati ka lang ang kapoy, ako posisyon. Ato. Ganang nang. Down la, posisyon ng tampol. Pagloy. Paano, nasit mo. Singasama, nasisit mo. Tan! Ibaan nyo yung point guard, Dr. Nara. Ibaan nyo. Agyo pabantayan. Tamayarap so kintutan. Trabaho to. Labas ka to. Alam subula. Alam. Isit mo na yun, eh. All. Itirmado. Op. Ano yung backing kayo?
Balik lang iyo. Posisyon nyo tampol. Sa oras. Atahan, oh. Screen. Talo ng, duwara kita. Nantitipon kayo tan. Nangipasan, amaya pinipirdi yung pasa, ya bali-bali. Amaya so pinipirdi yung pasa, ya bali-bali. Balik mo. Oh, good. Piga niyo. Iba nyo i-point guard na iba nyo screen. Position. Atay paglay, ne? Natitila kayo dalom. Dalom. Papatabang. Kayo mapapatabang. Akayo mampapatabang. Ne, position, nung you take yun. Pagloy, nanalaki dalom. Palmo. Position. Nice! Araman na pasa. Ate paglay. Ate lob. Alob. Pass break. Box out. Ne, ibaan nyo yung point guard dog to nara, ibaan nyo. Agyo pabantayan. Mahirap so kintutan, trabaho to. Labas ka to. Alam subula. Alam. Isit mo na ni. Talo ng, duwara kita. Nantitipon kayo tan. Bola, iba nyo yung point guard. Rinan, sabak mo man. Ang mo babantayan. Pagli ka. Amo haharangan. Amo abayan. Umbilutan. Tala. Oh, ni? Baho na tayo mga chaway. Ne. Bantay. Atay dalom. Duwara kayo man screen. Ag kayo man duwara man screen. Kasi point guard satan.
Aga makabilo, aga makabilo. Aga makabilo. Labas. Di makapaglinan, back out ka la. Back out ka di man. Aga na i-shoot. Basel, dia Basel. Oh, di ba? Labas! Position! Position! Say box out! Akayo manabay! Akayo manabay! Agyo kikina dyan ang paglita, undi na suntitan! Puram, na 5 seconds ka! Nungnung mo na eh! Position! Position! Spot! Spot! Nitala na, nitala. Ninang yo, tay dalam, ati dalam, ati dalam. Tay dalam. Oh! Hop! Good, 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 good. Agaw man, agaw, good. Oh, pagli ka, paano walay bilom? Walay bilom, bati ka mo no, duara, bati ka mo. Atan! Alagar mo na yan, ewan dyan nili duara ni Bam, alagar mo. May pass break. Duara kayo. Isilabat. Ah, lubla. Sasakay. Alam. Isit mo. Batik-batik kayo, paano sa bantayot na balang. Kayo man istide, mangkuli kayo. Isilabat. Oh, naisit mo la, di man kapagli lanang, paglikan lanang. Aka man kikinagilig. Aka makabilo sa atan, aka makabilo. Oh, tan. Oh. Box out! Alam to! Ngit, di man kaladalam. Pagli ka, di man kapagli. Dire. Ne, sure ball.
Alam, alam. Labat, teamwork, teamwork. Ang kayo matututulan. Noon to may lingo, uli yuman, agyula ulitin, malabat. Atano? Sasakay sulamang. Sasakay sulamang. Alayo! Ni harang yula no, kaya agyula papalubon. Alam, abot mo. Sige ba, tanay, panlamang tanay. Panlamang. Bawa ni tani malay, siya tani malay. Box out yo, box out. All. Bola. Ninyo, posisyon, pisto. Aga. Amando, amaso, babal kasi ka. Ninyo mula ng so, ibam. Nakaposisyon la. Na kung gagalaw, di man kadalaw, di man kabasil. Posisyon la. Posisyon. Lamang iris ako eh. 5-4. Nung nyo, dyan paglay na kayo, ma'am, didikitan. Kung gagalaw. Anay bola layo. Alay bola. Pelmo. Pisto. Ninumado, si kay Mansit ya galaw, si kay Mansit. Ang kabalo kita paglay ha. Labas mo. Balik, New! Sige labat! Pagloy! Pass break! Lamang sakay!
ambunon. Screen na pagli ni ambunon dalay point guard yo. Ambunon day point guard yo. Balik. Set. Set pagloy. Persam. Persam na double team da kala. Ama so kin mo. Basta ka unabay no dinubol tinda ka unabay tan naipit ka. Bati ka mo darawe. Hitalan pinalusuyo. Agyo papalusutan. Singasama ni mamawang suginto. Naidudubol timan da kalata so kin mo. Nitala, posisyon. Pagloy ni ata sulusutan mo ate pagloy. Di mabasel ang kabut yung mabasel. Pagloy. Niambulong da kala. Batik. Nitalan Agyo papak yun. Dalom, nakikingkid dalom. Si dalom yo, kayo man, abay. Screen na nyo yung point guard. Dua randa. Screen na nyo. Si dalom yo, kayo man, abay. Screen na nyo yung point guard. Dua randa. Screen na nyo. Ambon ng dala. Ataso, kino mo daw, practice mo. Huwag ka ng foul. Dalam. Sabayula, ati dalam. Agila parulusutan.